ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студиои 6 имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияҳои водии Рашт дар ноҳияи Лахш идома ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи ноҳия роҳбарият бо самимияти беандоза истиқбол гирифтанд. Нахуст бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи Лахш бинои шӯъбаи кишоварзии ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Пас аз ифтитоҳи бинои шӯъбаи кишоварзии ноҳия сарвари давлат аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастранҷи хоҷагидорон дидан карданд. Гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Маъруфи Абдулло. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияҳои водии Рашт бо мақсади шиносоӣ аз вазъи рӯзгори мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинон ба ноҳияи Лахш ташриф оварданд. Нахуст пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи Лахш бинои шӯъбаи кишоварзии ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои маъмурӣ аз дуошёна иборат буда дорои 9 ҳуҷраи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. иншоот дар доираи вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ барои мутахассисони соҳаи кишоварзӣ сохта шудааст. зимни шиносоӣ бо шароитҳои фароҳамшуда дар бинои навбунёд иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Лахш 6 мутахассиси соҳа кору фаъолияти назаррас доранд. ёдовар мешавем ки шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Лахш қаблан дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷойгир буда аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буд. акнун дар бинои наву замонавӣ мутахассисон имкон доранд ки ҳуҷҷатнигорӣ, банақшагирӣ, ҳисобот ва дигар корҳои марбут ба соҳаи кишоварзиро бо сифат ба иҷро расонда фаъолияти назаррас дошта бошанд. дар таҳхонаи бино бойгонӣ ҷойгир карда шуда ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсӣ ва дигар техникаю таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошанд. маврид ба ёдоварист ки шуғли асосии сокинони ноҳияи баландкӯҳи Лахш кишоварзӣ, чорвопарварӣ ва боғдорӣ аст. аз ин рӯ бинои мазкур барои фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ба мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бунёд шудааст. ноҳияи Лахш дар ҷумҳурӣ яке аз ноҳияҳои картошкапарвар ба ҳисоб меравад ки деҳқонони ноҳияи Лахш сайру кӯшиш мекунанд ки ҳосилнокии картошкаро баланд бардоранд ва хушнуд аз он ҳастанд ки дар даврони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон як бинои боҳашамат сохта ба истифода дода шудааст. ба муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ миннатдории худро баён мекунем. мо кишоварзони ноҳия оянда ният дорем ки истеҳсолоти картошкаро баланд бардошта кишти картошка дурнаморо сол то сол барзиёд иҷро карда заминҳои бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда дар заминҳои талу тепа боғҳои гуногун бунёд намуда ҷумҳурии азизамонро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. бо бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боз як иншооти маъмурӣ дар баробари такмили инфрасохтор ба ҳусни ин ноҳияи дурдасти кӯҳистони Тоҷикистон зебоии дигар зам гардид. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро барои иҷрои босифати ӯҳдадориҳо ва ривоҷу равнақи бештари соҳаи кишоварзии ноҳияи Лахш вазифадор намуданд. пас аз ба истифода додани бинои шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Лахш сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастранҷи хоҷагидорон дидан карданд. аҳли заҳмати ноҳия навъҳои гуногуни сабзавоту полезӣ, ғалладона, меваи тару тозаи табиӣ, асал ва техникаи кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. имрӯз ҳамчунин дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи Лахш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии ноҳияро ифтитоҳ намуданд. дар иншооти нави соҳаи тандурустӣ барои ташхису табобат ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароиту имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки ваҳдат бинои шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии ноҳияи Лахшро
ба истифода супориданд. шӯъбаи бемориҳои сироятӣ аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда дорои 14 ҳуҷра ва 28 хати хоб барои беморон мебошад. дар иншооти нави соҳаи тандурустӣ барои ташхису табобат ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароиту имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бинои шӯъбаи бемориҳои сироятӣ дар шафати беморхонаи марказии ноҳияи лахш ҷойгир буда бо дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади пешгирӣ ва ҳифзи саломатии сокинон аз бемориҳои гуногуни сироятӣ хусусан COVID-19 бунёд гардидааст. дар шӯъбаи мазкур ҳуҷраҳои муоина, дорогузаронӣ ва бистари намоӣ мавҷуд буда табибони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб шуданд. ҳангоми шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро барои истифодаи босамари дастгоҳ таҷҳизоти муосири тиббӣ аз ҷумла дастгоҳи нафастии сунъӣ ва оксигенератор ба беморон ҳидоят намуданд. акнун табибон бо истифода аз таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ки дар ин ҷо насб гардидааст фаъолият намуда ба беморон хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии барномаҳои миллӣ дар соҳаи тандурустии мамлакат бахусус дар ноҳияи лахш дастовардҳо назаррасанд. ин раванд имкон фароҳам овард ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар карда шавад. дар ҳудуди ноҳияи лахш дар баробари беморхонаи марказӣ 6 беморхонаи минтақавӣ мавҷуд аст ки 261 нафар мутахассиси соҳа ба 57130 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. бо дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо дар ин 30-солагии истиқлолият соҳиби як шӯъбаи сироятии замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон ноил гаштем. айни ҳол бошад метавонем ки ба 28 кат дар як шабонарӯз хизматрасонӣ кунем. дар минтақаҳо дар ҷамоатҳо соҳиби 6 маркази саломатии замонавӣ гаштем. мо метавонем ба халқи ноҳия хизматрасонии тиббӣ ва замонавиро бирасонем. давоми 2 соли охир беморхонаи марказии ноҳияи лахш соҳиби 2 нақлиёти ёрии таъҷилӣ, дастгоҳи рентгении рақамӣ, дастгоҳи фаросавтӣ, дастгоҳи сабти барқии дил ва ултрасадо, дастгоҳҳои ҷарроҳӣ ва эҳёгарӣ ва дигар таҷҳизоти муосири соҳавӣ гардидааст. бинои нави шӯъбаи бемориҳои сироятии ноҳияи лахш дар рӯзҳои таҷдиди 30-солагии истиқлоли давлатӣ тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи лахш дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои ҳифз ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, санъати миллӣ, фарҳангу анъанаҳои хоси миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, марказҳои омӯзиши касбу ҳунар, коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ, адрасбофӣ ва нуқтаҳои намоиш ва фурӯши ҳунарҳои мардумӣ бунёд гардид ки бо ин восита шароити кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар ва даҳҳо нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар ҳамин замина имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи лахш аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои сокинон боздид намуданд. гузориши Зоиршои Тағои Мурод ва Баҳодур Қурбонзода. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи лахш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои сокинон боздид намуданд. дар ин ҷо намунаи ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нонӣ ва дар маҷмӯъ маҳсули дасти ҳунармандон ва дастовардҳои сокинони шаҳраку 9 деҳоти ноҳияи лахш намоиш дода шуд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи лахш ҷиҳати расидан ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ дар соҳаи саноат, соҳибшуғл намудани сокинон, махсусан занону духтарони хонанишин бо ҷойи кори мувофиқ, рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардид ва имрӯз натиҷаҳо дар ҳамаи бахшҳо назаррас мебошанд. ҳамчун як нафар зани ҳунарманд ман кӯшиш ба харҷ дода истодам ки ҳунарҳои бибиҳои мо аз байн наравад ва бозам ба духтаракони нав ва арӯсони нав мо онҳоро омӯзонем то дар оянда онҳо аз ин ҳунарҳо дар зиндагии худашон истифода баранд. дар намоишгоҳ ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асосан намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили ҳунари гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, чӯбтарошӣ, маҳсулоти нонӣ ба монанди кулчаю фатир бо андозаҳои гуногун, шириниҳо, чапотӣ, самбуса ва чанд намуди хӯрокҳои миллӣ ки ба мардуми ин ноҳияи дурдасти Тоҷикистон хос мебошанд, муаррифӣ гардид.
در همین جا پشوای معظم ملت محترم امомалӣ раҳмон با خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 ناحیه لخش مهمه زاکیرова صحبت صمیمی انجام داده از شرایط تحصیل و دانش آموزی او پرسان شدند. سلام علیکم. سلامت باشید. سلامت باشید. سن چند میخونید؟ 7. 7؟ آینده چی میشه؟ آینده دکتری. ها؟ دکتری. دکتری؟ برای چی؟ چونکه برای خلقمون خدمت میکنه. زبانهای روسی انگلیسی میخونه؟ میخونه؟ نه. باید چند است؟ 4-5. نام چی است؟ مایمیز مهمه مایسانیمیز کاتگوریا قسمه‌های میلیزم. هنگام صحبت صمیمی معلوم گردید که مهمه در مکتب با بهای خوب و اعلی خوانده داننده زبانهای خارجی می باشد. سرور دولت محترم امомалӣ раҳмон مسئولان را برای ادامه تحصیل این فرزند خوش‌طالع در یکی از مؤسسه های تعلیمی تیپ نو در شهر دوشنبه وظیفه‌دار کردند. من از مایدهکیم در اینجا اشتراک میکردم، بازی میکردم و امید داشتم که پیشوای ملت را از پیش یک بار بینم. خدا به آرزویم رسوند که پیشوایم را دیدم. پیشوای ملت من رو گفته که لیسه میبرم، در اونجا میخونی، لیسه پرزیدنتی میخونی، بعد من تو رو خبر گرفتم میستم. روسی، انگلیسی، زبان تاجیکی، ادبیات رو دوست میدارم بهتر. در سالهای استقلال دولتی در ناحیه لخش جهت احیا و رشد هنرهای مردمی، جلب جوانان و هنرهای قدیمه که از دوره‌های پیش تا به امروز نگاه داشته می شود، تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. در ناحیه در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای حفظ و احیای هنرهای مردمی، صنعت ملی، فرهنگ و عنعنه‌های خاص ملت تاجیک، معرفی امکانات‌های سیاحی، مرکزهای آموزش کسب و هنر، کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی، آدرس‌بافی و نقطه‌های نمایش و فروش هنرهای مردمی بنیاد گردید که با این واسطه شرایط کار و خدمترسانی به اهالی بهتر و ده نفر با جای کار تامین شدند. سلام. همچون یک فتح و ظفر خوش آمدید، همچون بوغ پرثمر خوش آمدید. ما شما را انتظاری داشتیم، باز یک باری دیگر خوش آمدید. سلام ای پیشوا مرد خدا داد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن همه خانم تحسین، به آن فرزان مادر کی تو را زاد. احسن. خوش آمدید. خوش آمدید بابا جان، نوری دیده تاجیکستان. رحمت. چند ساله شدی؟ 11 ساله. 11 ساله؟ او مکتب خواه. خواهرت میشه؟ این 6 ساله. 6 ساله؟ چی نام دارنش کنو؟ نام ای بیبی آیشه. بیبی آیشه؟ خودت چی؟ صبرینا. چقدر نمازی با؟ در نمایشگاه همزمان سر و لباس ملی از قبیل چکن، اطلس و ادرس، لباس یگانه کاری و امکانات‌های سیاحی ناحیه معرفی گردید. طور اطلاع داده شد در دوام سالهای 2019-2021 جهت رشد ساحه توریسم، مخصوصاً توریسم کوهنوردی و جلب سیاحان داخلی و خارجی به موضع‌های زیبای و نوتکرار ناحیه لخش، انشاءات زیاد خدمترسانی بنیاد گردید که امروز از چنین شرایط مساعد سیاحان استفاده می‌برند. هر سالش 50 نفر دخترها را هنرمندی و دوزندگی تمام هنرها را می‌آموزانیم. سرور دولت محترم امомалӣ раҳмон ضمن بازدید از نمایشگاه هنرهای مردمی و صحبت صمیمی با هنرمندان چیره‌دست ناحیه تاکید نمودند که ملت تاجیک دارای فرهنگی بلند، بنیادکار و آبادگر و مهنت دوست می باشد. در رابطه با این نسل آینده تاجیکستان خاصه هنرمندان و فرهنگ شناسان را ضرور است که این عنعنه نیاگانمان را ادامه داده برای احیا و رشد هنرهای مردمی و جلب جوانان به کسب هنرهای قدیمه از امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده نمایند.
امروز پس از افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ раҳмон با راهبران و فعالان ناحیه لخش ملاقات صمیمی دایر کردند. دوامی سالهای صاحب استقلالی با دستگیری دائمی حکومت مملکت برای حل مسئله‌های اجتماعی ناحیه لخش و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم آن از حساب همه سرچشمه‌ها زیاده از 1.2 میلیارد سومانی مبلغ خراجات گردیده است. گزارش خبرنگاران ما. 21 سентябр اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ раҳмон پس از افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون با راهبران و فعالان ناحیه لخش ملاقات صمیمی دایر کردند. نخست سرور دولت محترم امomалӣ раҳмон همه اشتراکچیان ملاقات و ساکنان زحمتدوست ناحیه لخش را با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گفتند. در دوران صاحب استقلالی با دستگیری دائمی حکومت مملکت برای حل مسئله‌های اجتماعی ناحیه لخش و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم آن از حساب همه سرچشمه‌ها زیاده از 1.2 میلیارد سومانی مبلغ خراجات گردیده است. طی 30 سال صاحب استقلالی در حدود ناحیه 21 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ زیاده از 700 میلیون سومانی عملی گردیده. امروزها تطبیق باز 3 لایحه دیگر ادامه دارد. علاوه بر این طبق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه برای سالهای 2021-2025 عملی سازی 224 لایحه و مبلغ عمومی 221 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است که با تامین نمودن فعالیت منظم اینفراستراکچور ناحیه، بنیاد انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمترسانی و تأسیس صدها جای نو کاری مساعدت می‌کند. باید گفت که طی 30 سال صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای رشد ساحه راه و نقلیات منطقه رشت 13 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ زیاده از 2.5 میلیارد سومانی عملی گردیده، 614 کیلومتر راه و 25 پل ساخته و استفاده داده شده است. از جمله در حدود ناحیه لخش 4 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 960 میلیون سومانی تطبیق گردیده. در دایره آنها 255 کیلومتر راه و 15 پل بنیاد گردیده است. حالا در منطقه رشت از جمله ناحیه لخش باز 3 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی قریب 5 میلیارد سومانی عملی شده ایستاده است که در دایره آن 100 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی و جمهوریوی، 3 نقب و 20 پل بنیاد کرده می شوند و با انجام لایحه‌های ذکر شده ناحیه لخش مثل دیگر ناحیه‌های منطقه به مسیر ترانزیت بین المللی تبدیل می یابد. با مقصد بهتر گردانیدن تأمینات اهالی ناحیه لخش سالهای 1991-2020 3 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 50 میلیون سومانی تطبیق گردیده. از جمله برای بنیاد و به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی پیتاکل با اقتدار 1000 مگاوات 23 میلیون سومانی روانه کرده شد. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه 23 بینای نوی تعلیمی برای 7000 جای نشست بنیاد کرده شده. سال روان ساختمان 2 بینای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی با 720 جای نشست مورد استفاده قرار داده می شوند. سرور دولت محترم امomалӣ раҳмон با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بهر استفاده ثمرناک امکانات فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تأمین زندگی شایسته ساکنان دستور و سفارش‌های مشخص دادند. راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه همچنین وظیفه‌دار شدند که برای باز هم بهتر گردانیدن شرایط خدمترسانی طبی، اینچنین در سمت فعالیت منظم مؤسسه‌های فرهنگی از جمله کتابخانه، باغ فرهنگ و فراغت، آثارخانه تاریخی و کشورشناسی و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی توجه دائمی ظاهر نمایند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امomалӣ раҳмон با اطمینان ابراز داشتند که مردم وطن دوست با ننگ و ناموس و متین اراده ناحیه لخش به شکرانه دولت صاحب استقلال و وطن صاحب اختیار در آینده نیز برای حمایت دستاوردهای تاریخی خلقمان سعی و تلاش کرده برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن دیار خود و تاجیکستان عزیزمان صادقانه و صافدلانه زحمت میکشند. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امomалӣ раҳмон ساکنان شکرگزار ناحیه لخش برآمد کرده اید بر رشد و پیشرفت ناحیه دوام سالهای صاحب استقلالی و تلاش‌ها و تشبس‌های پیشوای معظم ملت جهت شکوفایی این ناحیه دوردست اندیشه‌رانی نمودند.
امروز همچنین به خاطر شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاحی یکچند انشاءات مهم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ раҳмон با سفری کاری به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در فرودگاه موقت ساکنان ناحیه سرور دولت را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. نخست در شهرک تاجیک‌آباد با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امomалӣ раҳмон مرکز خدمترسانی تاجیک‌آباد مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش اهل دین نورالله و فردوسی بابا نظر. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи тоҷикобод ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии сокинони ноҳия сарвари давлатро ки ба хотири шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи якчанд иншооти муҳим ба ин ноҳияи дурдасти мамлакат сафари корӣ анҷом доданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. нахуст пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки тоҷикободи ноҳияи тоҷикобод ба фаъолияти маркази хизматрасонӣ тоҷикобод оғози расмӣ бахшиданд. иншоот дар масоҳати 4500 метри мураббаъ сохта шуда аз 3 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якуми он тарабхона бо 150 ҷойи нишаст, маркази ҳунарҳои мардумӣ ва дар ошёнаи дуюм меҳмонхона барои қабули 40 нафар ҷой дода шудааст. дар ошёнаи сеюми бино бошад маҷлисгоҳ таъсис дода шудааст ки дар он шароити хуби баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо муҳайё мебошад. дар дохили иншоот аз ҷониби ҳунармандони ноҳия намунаи ҳунарҳои мардумӣ аз қабили кандакорӣ, кулолгарӣ, гулдузӣ, бофандагию ресандагӣ ва дигар дастранҷи хешро ба намоиш гузоштанд. ташкили намоишгоҳи васеи ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи он аст ки дар ноҳияи тоҷикобод ҷиҳати ҳифз ва тарғибу ташвиқи ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад ва омӯзиши он ба насли оянда дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. маркази хизматрасониро оилаи идиёфҳо ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд намуданд. дар ин марказ 10 нафар сокинони маҳаллӣ ки аз курсҳои омӯзишӣ гузаштанд ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. имрӯз барои мо мардуми ноҳияи тоҷикобод боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ аст ки дар ноҳияи мо боз як маркази хизматрасонии замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. мо метавонем ки аз имкониятҳои ин маркази хизматрасонӣ истифода барем ва ногуфта намонад ки ин ҳама бо дастгирию ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ва мо низ аз як гиребон сар бароварда сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллати худро сармашқи кори худ намуда пайи ободиву озодӣ ва истиқлолияти тоҷикистон саҳми худро мегузорем. имрӯз дар воқеъ хеле ҳам дигаргуниҳои хуб ба назар мерасад, чунки имкониятҳо хубтар шуданд ва ин гуна маркази хизматрасониҳо боз ҳам зиёд шуданд ва мо метавонем ки аз инҳо самаранок истифода барем. намои берунаи бино бо тарҳ ва усули меъмории миллӣ оро ёфтааст ки зебоии маркази ноҳияро таъмин менамояд. дар атрофи иншоот дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст ва тамоми роҳравҳои он пурра сафолатпӯш мебошад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин маркази муосири хизматрасонӣ дар татбиқ ва амалишавии барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд ва дар таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ замина мегузорад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба соҳибкорон ҷиҳати саҳм гузоштан дар ободии диёр миннатдорӣ баён намуданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба такмили инфраструктури тиббӣ дар деҳот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар ин самт барномаҳои мушаххасро амалӣ намуд. дар ҳамин замина имрӯз дар ноҳияи тоҷикобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази саломатиро ба истифода доданд. маркази саломатии мазкур бо тарҳу усули муосир бунёд гардида аз 2 ошёна иборат мебошад. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон
дар ноҳияи тоҷикобод маркази саломатиро ки бо тарҳи зебо ва замонавӣ бунёд гардидааст ифтитоҳ намуданд. иншоот аз ҳисоби фонди хайриявии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар масоҳати 2.5 гектар бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи ноябри соли 2018 оғоз гардида ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои меъморию шаҳрсозӣ инчунин мутобиқ ба талаботи соҳаи тандурустӣ ба истифода дода шуд. бо бунёд шудани чунин маркази муосири тиббӣ 14 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт ва мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хоб таъмин шуданд. маркази саломатии мазкур бо тарҳу усули муосир бунёд гардида аз 2 ошёна иборат мебошад. иншоот дорои 14 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраи бақайдгирӣ, ҳуҷраи духтури занона, тибби оилавӣ, ултрасадо, дастгоҳи рентгенӣ, дандонпизишкӣ, ҳуҷраи хатна ва гӯшаи гиёҳдармонӣ буда бо таҷҳизотҳои замонавии соҳавӣ таъмин мебошад. бахшида ба тантанаҳои ҷашни 30-солагии истиқлолият дар маркази ноҳияи тоҷикобод маркази саломатии дуошёна муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки мо табибон метавонем ки бе ягон мушкилот шаҳрвандони ноҳияро бо хизматрасонии тиббӣ дар сатҳи баланд расонем ва боиси хушнудӣ ва боиси қайд аст ки дар даврони 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи дурдасти мо дар самти тандурустӣ бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат сазовор гардидааст. имрӯз 37 муассисаи тиббӣ ба аҳолии ноҳия хизмат расонида истанд ки зиёда аз 24 ин муассисаҳои тиббӣ дар сатҳи деҳот сохта ва ба тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд ва дар давоми 2020-2021 сол зиёда аз 7 миллион таҷҳизотҳои замонавӣ ба беморхонаҳои марказӣ ва беморхонаҳои минтақавӣ ворид гардидааст. агар 5 соли пешинро муқоиса намоем, мо гуфта метавонем ки имрӯз дар ноҳияи дурдасти тоҷикобод хизматрасонии тиббӣ ҳам вобаста ба иқтидори кадрӣ ва ҳам муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизотҳо дар як сатҳи хуб қарор дорад ва пештар мо аз ҳисоби нарасидани таҷҳизотҳо муроҷиаткунандагонро ба ноҳияҳои ҳамсоя ва ба маркази ҷумҳурӣ равон мекардем ва имрӯз гуфта метавонем ки беморон ба ягон ҷо саргардон намешаванд ва дар ноҳия аз тамоми ташхисҳои лозима ва табобатҳои босифат гузаронида мешаванд. марказе ки имрӯз сохта ба истифода дода шудааст ҳам аз ҷиҳати сохтмон ва ҳам аз ҷиҳати таҷҳизот бартарии зиёд дорад ва дастгоҳи рентгени рақамӣ ки имрӯз вобаста ба вазъи ба амаломада бемории ковид ки ба беморон ташхиси рентгени рақамӣ лозим аст имрӯз дар ин ҷо васл гардидааст ва мардумро мо сари вақт дарёфт намуда бо табобатҳои саривақтӣ фаро гирифта мешавад. мо кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла занон миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. чунки мо духтарони ноҳияҳои дурдаст орзуи дар донишгоҳҳои давлатӣ таҳсил намуданро доштем ва имрӯз маҳз дастгирии пешвои муаззами миллат буд ки тибқи квотаи президентӣ донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистонро хатм намудам ва соли 2010 то инҷониб ба халқи худам хизмати тиббӣ расонида истодаам. барои ҷоҳозонидани марказ бо таҷҳизотҳои тиббӣ 1 миллион 800 ҳазор сомонӣ сарф гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи бинои нави саломатиро дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзу нигоҳдошти солимии аҳолӣ муҳим шуморида кормандонро ба иҷрои сифатноки уҳдадориҳо ва ҳисси масъулият ҳидоят намуданд.
با مقصد بهسازی وضع کاری و جانک نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری بینای نو بنیاد کرده شد. امروز در دایره سفری کاری به ناحیه تاجیک‌آباد اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین و خال محمدی دولت. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикободро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот дар масоҳати 300 метри мураббаъ бо тарҳи ҷадид ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст ки аз ду ошёна иборат мебошад. бинои нав ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории кумитаи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон саҳми аъзоёни ҳизб ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. боиси хурсандии мо ҳизбиёни ноҳияи тоҷикобод аст ки дар бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии пешвои маъзами миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо бинои маъмурии кумитаи иҷроии ҳизбро сохта ба истифода доданд. моро зарур аст ки бо истифода аз ин бинои нави маъмурии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократӣ дар ноҳияи тоҷикобод дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум саҳми худро бигзорем. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикобод аз утоқҳои корӣ бар ҳаво, маҷлисгоҳ бо 30 ҷои нишаст, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда бо лавозимоти зарурӣ аз қабили мизу курсӣ, компютер, дастгоҳи тақвияти овоз ва ғайра таъмин мебошад. раиси муаззами ҳизб муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз кормандон ҳисси масъулияти ватандӯстӣ, худшиносию худогоҳӣ, саҳм гузоштан дар корҳои ободонию созандагӣ ва ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлоли давлатиро талаб намуда барои саҳми арзанда гузоштан дар бунёди чунин иншооти замонавӣ ва обод намудани як гӯшаи диёр ба саҳмдорон изҳори сипос карданд. намои берунаи бинои маъмурии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикобод бо тарҳи хос оро ёфта дар атрофи он гулу дарахтони ороишӣ шинонида шудааст ки зебоии маркази ноҳияро таъмин менамояд. امروز در دوره سفری کوری به ناحیه تاجیک‌آباد اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای مهنتی ساکنان ناحیه شناس شدند. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه فعالانه اشتراک و محصول مهنتی خویش را به طور گسترده معرفی کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با محصول دستی کشاورزان بهای بلند داده آنها را به باز هم بیشتر رشد بخشیدن ساحه با راه زیاد نمودن میدان کشت و جاری کردن اصولهای نوی کشت و پرورش زراعت هدایت نمودند. дар идомаи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дастовардҳои меҳнатии сокинони ноҳияи тоҷикобод шинос шуданд. ба хотири ташрифи сарвари давлат дар мавзеи навсанҷӣ сокинони ноҳия намоишгоҳи васеъ ташкил намуда дар он дастранҷи хеш аз қабили маҳсулоти нонӣ, ҳосили зироати кишоварзӣ, гулу гиёҳҳои табиии шифобахш ва ғайраро ки бо меҳнати ҳалол ва заҳмати зиёд ба даст овардаанд ба мараз гузоштанд. дар гӯшаи алоҳида занону бонувони ҳунарманд номгӯи гуногуни нон ва хӯрокҳои миллии аз лиҳози тамъу мазза беназир ки хоси мардуми ин минтақаи мамлакат буда шӯҳрати зиёдро касб намудааст намоиш доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳунари нонпазию омода намудани хӯрокҳои миллӣ аз ҷониби занону бонувони ноҳияи тоҷикобод баҳои баланд дода онҳоро ба тарғиб ва ҳифзи ин мероси қадима инчунин боз ҳам рушд бахшидани он бо роҳи ҷалби ҷавондухтарон барои аз худ кардани нозукиҳои чунин маҳорати нодир ҳидоят намуданд. дар намоишгоҳ хоҷагидорон ва кишоварзони ноҳия фаъолона иштирок ва маҳсули меҳнати хешро ба таври густурда муаррифӣ карданд. гӯшаи кишоварзон 100 метрро ташкил дода аз растаҳои тухмии зироати кишоварзӣ, маҳсулоти аз онҳо тайёршаванда аз қабили ғалладонагиҳо, мевагиҳо, сабзавот, картошка, лӯбиёгиҳо, донагиҳо, ҳосили зироати техникӣ, консерваи меваю сабзавот, маҳсулоти ширӣ, асали табиӣ ва ғайра иборат мебошад.
مجموعاً در این گوشه نمایشگاه بیش از 50 نمود محصولات معرفی گردید. با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان ناحیه در همه شکل‌های خوجگیداری در مساحت 3200 گکتار از جمله 1863 گکتار زمین‌های آبی و 1337 گکتار زمین‌های للمی زراعت کشاورزی کشت نمودند و از آن حاصل دلخواه به دست آورده ایستادند. کارتوشکا از زراعت کشاورزی به اقلیم ناحیه تاجیک‌آباد مطابق محسوب می شود و با نظر داشت این کشاورزان در سال روان کشت بیش از 10 نوع این نمود زراعتی مهم برای مردم را در میدان 1922 گکتار گذرانیدند. حالا جمع‌آوری کارتوشکا در ناحیه آغاز شده، حاصلناکی آن از هر گکتار به 250 سنتنر برابر گردیده است. در حدود ناحیه 24 خوجگی دهقانی کلکتیوی و 1451 خوجگی دهقانی انفرادی به قید گرفته شده است. باغداری در ناحیه تاجیک‌آباد طی سالهای صاحب استقلالی مملکت در دایره برنامه‌های دولتی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری پیشرفت نمود. با استفاده از امکانات موجوده، ساکنان توانستند مساحت باغ‌ها را به 1702 گکتار رسانند. از مساحت عمومی باغ‌های موجوده 674 گکتارش میوه‌دهنده میباشد. میدان باغ‌های اینتنسیوی باشد در ناحیه به 5.2 گکتار برابر گردیده است. در نمایشگاه قریب همه نمودی میوه که پرورش و استحصال آن در ناحیه تاجیک‌آباد امکان پذیر است به نمایش گذاشته شد. در اینجا زنبور پروران ناحیه عسل طبیعی از لحاظ اکولوژی تازه و دارای طعم لذیذ را با شکل و حجم گوناگون که دوام سال استحصال نمودند به معرض گذاشتند. در ناحیه تاجیک‌آباد موضع‌های زیادی دارای گل و گیاه‌های شفابخش و برای پرورش زنبور مساعد موجود میباشد. حالا در ناحیه 5932 عایله زنبور پرورش کرده می شود و سال روان حجم استحصال عسل در همه شکل‌های خوجگیداری 33 تن را تشکیل داده است. پشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نظرداشت مساعد بودن اقلیم ناحیه زیاد نمودن عایله زنبوری عسل را مهم شماریده کشاورزان را به استفاده ثمرناک امکانات موجوده هدایت نمودند. در نمایشگاه از جانب کارمندان خوجگی جنگل 30 نمود گل و گیاه و میوه‌های شفابخشی در جنگل و کوهستان ناحیه میرویده معرفی کرده شد. چارواداری نیز طی سالهای آخر در ناحیه تاجیک‌آباد رشد نمود و ساکنان سال تا سال حجم استحصال شیر و محصولات شیری را زیاد نمودند. امسال در ناحیه 10218 تن شیر استحصال کرده شده است و اهالی از این حساب نمودهای گوناگون محصولات را تیار می‌نمایند. دلیل این به معرض گذاشته شدن نامگوی زیادی محصولات شیری در نمایشگاه است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به محصول دست کشاورزان بهای بلند داده آنها را به باز هم بیشتر رشد بخشیدن ساحه با راه زیاد نمودن میدان کشت و جاری کردن اصولهای نوی کشت و پرورش زراعت هدایت نمودند. پس از افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون در ناحیه تاجیک‌آباد، اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه با راهبران و فعالان ناحیه ملاقات صمیمی دایر نمودند. دوام سالهای صاحب استقلالی در ناحیه 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 400 میلیون سومانی عملی گردیده. امروزها تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، ساکنان ناحیه کارمندان کسب و کاری گوناگون با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی برآمد کردند. 21 سентябр اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد با راهبران و فعالان ناحیه ملاقات صمیمی دایر کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به دستاوردهای کشور دوام سالهای صاحب استقلالی سخنرانی کرده از دستگیری ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد از سیاست سازنده راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یادآور شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که با دستگیری پیوسته حکومت مملکت در این دوره برای تامین نمودن رشد استوار ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ناحیه تاجیک‌آباد و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی ساکنان آن بیش از 780 میلیون سومانی روانه کرده شده است. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 400 میلیون سومانی عملی گردیده. امروز تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد که در دایره آنها تا به حال 14 میلیون سومانی از خود کرده شده است.
ҳамзамон бо ин ҷиҳати идомаи раванди корҳои ободонию созандагӣ ва рушди ноҳия хусусан барои беҳтар намудани шароити инфрасохтор ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи тоҷикобод барои солҳои 2021-2025 амалисозии 165 лоиҳа ба маблағи умумии 102 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми соҳибкорону сокинони ноҳияро дар рушду пешрафти ин гӯшаи диёр неку назаррас арзёбӣ карда таъкид намуданд ки дар давоми 30 сол дар ҳудуди ноҳия 277 иншооти муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷумла 115 иншоот аз ҷониби соҳибкорони ноҳия бунёд ва азнавсозӣ шудааст. зимни суханрони сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаҳои пешбарандаи иқтисоди ноҳия аз ҷумла бахши кишоварзиро таҳлил намуда ба роҳбарони ноҳия ва масъулини соҳаҳо супориш доданд ки ҷиҳати истифодаи оқилонаи ҳар як ваҷаб замин аз ҷумла заминҳои президентӣ ва наздиҳавлигӣ ва риояи агротехникаи парвариши зироатҳо ва истифодаи васеъи тухмиҳои хушсифат тадбирҳои судманд андешанд. масъулини ноҳия вазифадор гардиданд ки ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсиси марказҳои логистикӣ нигаҳдориву коркард банду баст ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дар давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди минтақаи Рашт аз ҷумла ноҳияи Тоҷикобод якчанд лоиҳаи хурду миёна доир ба таъминот бо нерӯи барқ ба маблағи умумии 24 миллион сомонӣ амалӣ гардида нерӯгоҳи барқи обии Фатҳобод бо иқтидори 282 киловатт бунёд карда шудааст. дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод марҳилаи сеюми лоиҳаи барқарорсозии роҳи Душанбе Қарамиқ ва қисми лоиҳаи беҳтар намудани нигаҳдории роҳҳои Тоҷикистон ба маблағи умумии 370 миллион сомонӣ татбиқ карда шудааст. бояд гуфт ки моҳи июни соли ҷорӣ дар ҷараёни як сафари корӣ аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди роҳи Роғун Обигарм Нуробод ки идомаи тадбирҳои созандаи ҳукумати мамлакат доир ба рушди ноҳияҳои водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад оғоз гардид. дар давраи соҳибистиқлолӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи маорифи ноҳия 10 баробар зиёд шуда ба зиёда аз 20 миллион сомонӣ дар соли 2021 расидааст. дар 15 соли охир маблағгузории соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ 14 баробар зиёд шудааст. дар охири суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи ҳозиринро бо ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта барояшон саодати зиндагиро орзу намуданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони ноҳия кормандони касбу кори гуногун бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ баромад карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум иштирок дар чорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтитоҳи як қатор иншоот ба ноҳияи Рашт ташриф оварданд. дар ноҳияи Рашт президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо шукргузорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкорона самимона истиқбол гирифтанд. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум иштирок дар чорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтитоҳи як қатор иншоот ба ноҳияи Рашт ташриф оварданд. дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо шукргузорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкорона бо шукӯҳу самимияти беандоза истиқбол гирифтанд.
خوابی بارد در هر نظرت خوابی بارد وفاق سمایی مهنت شاه نور و گوهری وفا بیبارد وفاق سمایی مهنت شاه نور و گوهری وفا بیبارد نور و فری بخش از فری تو از حکمتی وحدت آفری تو از حکمتی وحدت آفری تو نور و فری بخش از فری تو از حکمتی وحدت آفری تو بازود شاه و خوشاکی میلاد بازود و یاری آوری تو بازود شاه و خوشاکی میلاد بازود و یاری آوری تو بنیاد گذاری صلح و وحدت خوش آمدی پیشوای میلاد و سرگهی بخش منبعی نور ای سروری به بهای میلاد و سرگهی بخش منبعی نور ای سروری به بهای میلاد ای سروری به بهای میلاد ای سروری به بهای میلاد یک جا تشکر برای پیشواگیری صمیمیتان یک جا تشکر سلامت باشید امروز در ناحیه رشت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ раҳмон مرکز خدمترسانی سیاریون و ترمینال مسافرکشانی منطقوی را مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که مساحت مرکز خدمترسانی مذکور 3194 متر مربع بوده از تهخانه و 3 آشیانه عبارت است. ساختمان انشاءات مذکور با سهم صاحبکاران سیارفا از سال 2018 آغاز گردیده با خرج 6 میلیون و 840 هزار سامانه بنیاد کرده شده است. در آشیانه یکمی مرکز خدمترسانی سیاریون بازار فروش میوه و سبزیجات و دیگر نامگوی مواد غذایی با 160 نقطه سودا موجود است. آشیانه دوم برای فروش مالهای روزگار و لباس پیش بینی شده است. بینای ترمینال مسافرکشانی نیز برای 150 جای نشست بنیاد گردیده است که در آشیانه یکمی آن مرکزهای خدمترسانی موجود است. مساحت جایگیرشوی بینای ترمینال 264 متر مربع بوده با خرج 1.5 میلیون سامانه ساخته به استفاده داده شده است. در مرکز خدمترسانی سیاریون و ترمینال مسافرکشانی منطقوی 400 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند. پیشوای معظم ملت محترم эмомалӣ раҳмон аснoi шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар иншооти навбунёд баҳои баланд доданд ва саҳми соҳибкоронро дар вусъати корҳои ободонию созандагӣ назаррас маънидод карданд. мавриди зикри хос аст ки саҳми соҳибкорон ва аҳолии ноҳияи рашт дар иҷрои корҳои ободонию созандагӣ назаррас буда. дар давоми солҳои охир аз ҷониби онҳо зиёда аз 71 километр роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳия асфалтпӯш карда шудааст. инчунин бо саҳмгузории бахши хусусӣ 35 маркази савдову хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳия шамсиддин шоҳин бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ навсозии боғи фарҳангӣ шурӯъ гардид. дар боғи фарҳангӣ тибқи лоиҳа нишони давлатӣ ва фавораҳо бунёд гардида барои истироҳату дилхушии сокинон шароити лозима фароҳам оварда мешавад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар доираи вусъати чунин корҳои ободонӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ дар ноҳия иқдоми дастаҷамъонаи сокинон гузаронида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар боғи фарҳангии ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пояи парчами давлатӣ сохта шудааст ва дар идома аз чунин корҳои ободонӣ бо дастгирии мақомоти иҷроҳокунандаи давлатӣ ва саҳми соҳибкорон дар боғи фарҳангӣ нишони давлатӣ ва фавораҳои нав сохта шуда корҳои чароғонкунӣ ва қиддаи сабзкории ҳудуди боғ васеъ карда мешавад. барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ тибқи нақшаи чорабиниҳо ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар ноҳия ҳашари дастаҷамъонаи сокинон ташкил карда мешавад. ин навбат ин тадбир дар боғи фарҳангӣ назди ташкилоту муассиса ва шафати роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи ҳудуди ноҳия роҳандозӣ карда шуд. ҳаракат мекунем ки мавсими ниҳолшинонии тирамоҳ ва баҳори соли 2022 ду қатқади шоҳроҳро сабз хурам гардонем. дар қатқади шоҳроҳ мо бояд
ниҳолу дарахтонеро шинонем ки мутобиқати ҳамин иқлими ноҳияи шамзин шоин бошад. барои сабзу хуррам гардонидани шафати роҳҳои ҳудуди маркази ноҳия гулҳои мавсимию ниҳолҳои ҳамешасабз ва дар қадқади роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта то мавзеи шоҳон бояд дар мавсими ниҳолшинонии тирамоҳ ва фасли баҳори соли 2022 дар баробари ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаи сояафкан ҳамчунин ниҳолҳои хуш низ шинонида шавад. бо ин мақсад дар ҳашари навбатии дастаҷамона кормандони ташкилоти муассиса ва сокинони ноҳия қидаҳои сабзкории шафати роҳҳоро тахту ҳамвор ва барои шинонидани гулу ниҳолҳо омода намуданд. илова ба чунин ҳашарҳои дастаҷамонаи ободонӣ ҳамзамон дар ҳар як деҳоти ноҳия бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зист аксияи тозагии маҳал низ ташкил карда мешавад ки ин тадбир ба тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист ва баландбардоштани маърифати экологии ҷомеа мусоидат хоҳад кард. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҳамбастагӣ бо мутахассисони назорати давлатии санитарӣ эпидемиологии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро оид ба тарзи дуруст тайёр намудани афшураву хӯриш ва дигар навъи маҳсулот ҷонлок намуда дар як маврид санҷиши сифати маҳсулоти истеъмолиро дар бозор ва нуқтаҳои савдо роҳандозӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳия ҷалолиддини балхӣ. аз тарафи кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти хатлон дар ҳамбастагӣ бо мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар марказҳои калони савдо ва бозору мағозаҳо санҷиши сифатнокии маҳсулот гузаронида шуд. тибқи таҳлилу мушоҳидаҳо дар баъзе ҳолат сокинон аз маводи захирашудаи муҳлати истеъмолаш гузашта истифода мекунанд ки ин ҳолат боиси сироятёбии онҳо ва мубталошавӣ ба бемории ботулизм мегардад. фасли тирамоҳ мавсими ғундории ҳосил ва захира кардани маводҳои ғизоӣ барои фасли зимистон мебошад. мардуми мо бештар дар фасли тирамоҳ ба тайёр кардани хӯришҳои консервавӣ дар шароити хона машғул мешаванд. вақте ки хӯришҳои консервавӣ дар шароити хона бо тамоми риояи қоидаҳои коркарди маҳсулот, тамизгардонии маҳсулот дуруст тайёр карда мешавад, ягон ҳодисаи бемории заҳрулудчаи аз ғизо ба монанди ботулизм гирифтор намешавад. лекин вақте ки дар шароити хона қоидаҳои коркарди маҳсулотҳои сабзавотӣ, меваҷот ва тарзи тамизгардонӣ дуруст гузаронида намешавад, бемории ботулизм гирифтор мешавад ки ин беморӣ яке аз бемориҳои ниҳоят хавфнок барои одам буда анҷомии баланд, яъне 5-10% мебошад ва системаи марказии асабро зарар медиҳад. дар баробар биёндагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. бо мо бимонед.